Kini kedai All India Radio Shillong ke kubor ban pulih di ibadah hon gamde. Kimat bakong sanjung ke kubor mentak stem. Pulih Menteri ke Sarkar Jelai ke Office Bertemai ke Directorate of Information and Public Relations ha Shillong. Persya ke senjuk kirang bak shnong umroy yam area ya ke jingkentop ikisan teli ki shnong red hapok ke Khana Samari Sur. Bat ai kublai Durga Puja ke Central Puja Committee Meghalaya sebaru kinong shnong ke Jella. Ki kubor babnya. Menteri Ketenat Information and Public Relations ke Jella James PK Sangma hinin kesengi ulapli ke Office Bertemai ke Directorate of Information and Public Relations DIPR Halo Lachimia Shillong. Lasdang bantai ya ketiga Office Haus Nam Arajar Khatnriu haka jinglot jingsap ke Bashipo Poinsan Folklore Tingka. Nalor ke Office Trekam ke DIPR ketiga Office Temai kan kentup langru ya ke Office jangka Passport Seva Kendra Civil Task Force Meghalaya Editors and Publishers Association bat ke Shillong Press Club. Hakajing ajing kerenjong utai menteri ula ai kublai ru ya baro ki officer bat kinong trei ketenat ki bala trei shitom na do kasngi ke basdang ya ka jingtai ketika office hadu kasngi ke bala ban pli ya ka. Kirang ba shnong ka Ribhoi District hapok kalama jong ka senjok kirang ba shnong umroy yam area kila pinpal ka jing persya jor ya ka jing pendong kerteng ya kisan teli ki shnong hapok ka Khana Samari Sur ka Sarkar Jella. Kita kisan teli ki shnong ki kentop ya ka dorbar shnong nongra umroy Jayau Pedeng Laban Saru umroy Madan bat umdo berti. Habaya kren bat kilat pathai kubor u General Secretary ke senjok uba PB Seliang ula ong ba ke senjok kirang ba shnong umroy yam area ringkat bat kita kisan teli ki shnong kila rai dan persya eka jingkentum ya kita ki shnong hapok ke Khana Samari Sur namar bakat hadu menta ke jinglong jingman jong kita kisan teli ki shnong kimpat ya ha bandan hapok ke thop ki sorret ne kimpat ha hakitan Sur. Habaya dei bat kene ke senjok kirang ba shnong kala pendem Kala debro ban ay ka jing ujor shau CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council lingbao MDC ka than bandawai ka jingweng ya ka jingkentum ya kita kisan teli ki shnong hapo ka Khana Samari Sur. Ka Sarkar Pedeng hinin kesengi kala pentep baka jingdan jong ki breu ki balakot pura na ka COVID-19 hakari kala kenjo sa kapalat prapukundai na ka shispa. Katanat ka kot kaya kari kala pentep ru baka jingdan ki balakot na ka COVID-19 ha India kilakot siya ki ndrepu pralak nyo pusaw hajar ngun. Hadu menta ka jingdan jong ki breu ki balayo ya katiga jingpang hakari baro kilong nyolang san hajar ngun. Hakini ki arpusaw kanta balalen san pusan hajar pras pa lai puprangun ki balayo thamai ka COVID-19 hakaleng kari kabalakanti ka jingdan ki breu ki badangdan ka jingpang hakari siya ki palat nyo punyo lakngun. Ha Meghalaya kidan kendai pukandai ngot ki balayo thamai ka jingpang COVID-19 hinen kesengi ke balak kentir ka jingdan ki bayo ya kani ka jingpang ha ka jella syaki shiajar ndreus pa andru puingun ha ka wipat kalyang lai spa nyongot ki breu ki lakot pura na kani ka jingpang ha ka baga jingdan ki balakot ha ka jella ki lakir syakan ndreu hajar kendai spa prapuingun u director katnat ka kot ka khia Dr. Aman War ula pentep bahadu menta ka jella ka dan prahajar news pa arpongot ki balayo ka COVID-19 bat na pedeng kite shiajan news pa andru puingot ki badangdan ka jingpang bat ki badangdan hapo ka jing sumar ndreu hajar kendai spa prapuingot ki balakot bat nyopu prangot ki balaklat. Kani ka kubor kawan sipi na ka All India Radio Shillong. Lai teli kijing blin bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Said bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bunsin. Tungin ni trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ngin petenggang ko kubor ha kani ka stem. Ka Central Puja Committee CPC Meghalaya kapa ya ka jing ai kublai Durga Puja shabaru kinong shnong ka jella. Ka CPC Meghalaya klapin pauru ka jing sngudiaw ya ka jing bomla ban pinlong ya ka jing elang all faith all religion get together harmony ka bala pinlong manla usnem na do usnem khandai spa khandai pulai. Nakadaw jong ka jing dan jong ka jing pangklam COVID-19. Ka committee kala karpat bat kenturu shabaru kinong shnong klem dakhen laki day na kanugo jinget ni jad benriu makin pinne bat wanra jingsuk bat kumjo ru ban penyar ka jinglong shipara hapdeng kinong shnong kanong ba Shillong. Ka Indian Council of Medical Research ICMR kalayathu ba
Kitiar tes COVID na kabenta ka jinglap ya ka jingdan jong ka jingpang COVID-19 kilong kibala ban ai ki jingtep ki bathikna ya ka te kitiar COVID lashna pinwando da ki start wat banya ka Indian Institute of Technology IIT Kharagpur kani ka rukom ka bawat ban lab ya ka jingpang COVID-19 ka dei ka bala pinwando bat shna khnang ha ka rukom ka basuk baban examen ya ki breu ki ba bat ka longru ka baduna dor bat ka dei ru ka bala ban yo ya ki khai phot tang hadin shikenta kani ka rukom examen ka bathamai ka long ka bala bhaban shanya bat ka babit dor na ka jing la ban pendan kam ya ka tiar ka balashna bat penmi da ka kanhon wat banya ka IIT Kharagpur ka sarkar Assam ka labo ikador jong ka bicycle na ka benta ki khanna ki bampuli ha ki school sarkar ha ka jilla kani ka bicycle thamai ka bala penbet ka dani ki kandon na ka benta ang puliwing saisien kani ka bicycle thamai bala penbet ka dani ki kandon na benta katnat puli puti bandan kuna ka jo kapor banshim ya kisin jam ba pher bakanthop ya ka jing pendam ya ka jing pendum kerteng badru ya ka jing penyaso ka jing thok bala penmi do principal secretary ka tanat puli puti ka jala ubi kalyan chakravarti ka ong bahaka snem puli hapo u snem arajar arpuai arajar arpuar ki khinna puli ka dan pre primary hado class 5 kinha bansiu arpunyu hajar tingka shi snem ki khinna puli na do class 6 hado class 10 kinha bansiu lai pu ar hajar tingka katba ki ba puli ka kardan higher secondary part ki ka bicycle kan long na do lai pu ar hajar hado lai punyu hajar tingka Kari India nen kesini kalala pendep ya kajing persyang bakado ya kajing penher ya unam ding nak anti-tank guided missile ya ubalashna da Defense Research and Development Organization DRDO. Lapenlong ya kate kajing persyang henen ke step hapokran ke jaka penher nam ding ke badan Rajasthan. Kajing persyang ya unak anti-tank guided missile kalong hadien baka DRDO kala dep persyang syai ke lingsun ke ban pelat ni penher ya stand of anti-tank missile SANT ha kajing jengai ke bapalat 10 km na Balasore testing range ha Odisha ka khandai terik menta upnai latmu ban sedang pentre kamno ya karel kit let nonglet nongwan na Dhaka sha Siliguri na do ka arpundre terik ulber usnam banwan Menteri Katnat Rel Kari Bangladesh Muhammad Nurul Islam Sujan menhakasngi balang ula ongbak lakmi lenti ba anla ban pleno ya ka Haldi Bari line hakasngi rakhe Victory Day ha uno pra menta usnam bat an sedang penyat syuatang ikirel kit marling ba kani ka lenti rel Pelat ya kata ika kerwa hadian ba uhai Commissioner Bathamai ka India of Vikram Dorai Swami ula penlong ya ka jinglet ya kendo ya Menteri Katnat Rel ka Bangladesh hanong ba Dhaka menhakasngi balang Menteri Rang Ba'adu Kari Narendra Modi hinen kesngi ula play ka Durga Puja Pandal ha West Bengal yang ba ka video conference padla ai kubleiru ikipat ba hakabay day ba kate ka jingle niam la pendong ikate ka Durga Puja Pandal da ka Eastern Zonal Cultural Center EZCC ha ka jing snok tilang bat ka BJP Mahila Morcha Umodi ula ong bawatla ka jinglong jingman hakari ka long kumni menta barok kowe kari kan rakhe ka Durga Puja da ka jingkemen Menteri Rang Ba'adu Kari ula ai kublai Durga Puja ru shabaro kinong shnong kari bat kumju ru ya ka Diwali ka bansara ke Shen. Syaban penkut ya ka kubor sasisin kimat bakongsan. Play Menteri ka Sarkar Jalai ka Office Bathamai ka Directorate of Information and Public Relations Hashilong. Persya ka sanjuk kirang ba shnong umroy umyam area ka jingkantop ya ki santli ki shnong red hapo ka khana samari sor. Bat ai kublai Durga Puja ka Central Puja Committee Meghalaya shabaro kinong shnong ka Jalai. Katong ila po sa kabakot, siyang kakubor, kabawan siya pi, naka All India Radio, Shillong.